Vi mene na osnovu toga što sam osudio Sibinčićevo hapšenje po osnovu političke hajke dovodite u spregu sa Sibinčićem kao da smo bili saradnici u nekim nezakonitim radnjama. Daću vam jedan primer iz sadašnje srpske prakse koji pokazuje da se tako ne može zaključivati. U Srbiji je živeo neki glumac, trećerazredni glumac koji se zove Žarko Laušević, iz Crne Gore je jednom prilikom pre više godina zatekao se u Podgorici u nekom kafiću gde su 2 ili 3 mladića nešto glasnije razgovarala, a on je počeo da se dere na njih, da se utišaju, da začute. Mladići su bili revoltirani, došlo je do razmene nekih uvreda i u jednom trenutku Žarko Laušević poteže pištolj, ubija 2 mladića, Srbina, trećeg ranjava i spaljuje ukupno 15 metaka. Žarko Laušević, koji je bio poznat u javnosti kao crnogorski nacionalista i jedan od osnivača Liberalnog saveza Crne Gore. I sad sud ga sudi zbog prekoračenja nužne odbrane. A razni ljudi iz strukture vlasti i u Srbiji i u Crnoj Gori pokušavaju ni podaštavati činjenicu da je on ubio 2 nenaoružanih mladića. Koja je to nužna odbrana sa 15 metaka protiv nenaoružanih ljudi? Ne može biti. Čak i ova Vera Petrović, koja je ovde službeni psihijatar, i ona je učestvovala u davanju lažnih iskaza da je Žarko Laušević bio u stanju smanjene uračunljivosti. A šta je zapravo bilo? Bio je pijan pod dejstvom alkohola. A to ne oslobađa krivice. I Žarko Laušević je osuđen valjda na 12 godina zatvora, ali su ga jednom prilikom pustili da se brani sa slobodom, pošto je u nekoliko navrata proces ponavljan i on je pobegao u Ameriku. I onda pre nekoliko dana, on je u bekstvu, za njim je raspisana crvena Interpelova poternica. Pre nekoliko dana predsednik Republike Srbije Boris Tadić donosi odluku o pomilovanju Žarka Lauševića. Može li, gospodo sudije, u vašim zemljama predsednik Republike ili kralj u Danskoj da donese odluku da se pomiluje lice koje je u bekstvu od zakona? Ne verujem. Valjda prvo treba da bude dostupan zakonu, pa da podnese zahtev za pomilovanje, pa eventualno bude pomilovan. Ovde je lice u bekstvu pomilovano. A onda ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić putuje u Njujork i nosi na noge Žarku Lauševiću srpski pasoš. To se desilo. Mogu li ja sad iz toga izvući zaključak? Ja mogu moralno i politički da osuđujem i predsednika Republike i ministra unutrašnjih poslova. Ali mogu li ja na osnovu toga što se oni tako ophode prema Žarku Lauševiću, što ni podaštavaju njegove zločine, što mu daju pomilovanje i pasoš i sve ostalo, mogu li ja da zaključim da je Boris Tadić bio njegov saučesnik u ubistvu ovih mladića? Ne mogu. Mogu li da zaključim da je Ivica Dačić bio saučesnik u ubistvu ovih mladića? Ne mogu. A kako može tužilaštvo na osnovu činjenice da sam ja branio Ostoju Sibinčića zbog hapšenja na osnovu političke harange da izvuče zaključak da je to dokaz da sam ja sarađivao sa Ostojem Sibinčićem u istim kriminalnim radnjama? Može, haški tužilac može sve. Što normalan čovjek ne može,
Haški tužilac može.